एक हुबले पी वरो की प्रलग की वस्याव सुक वो पाइ ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते हकनी को वीडियो कुआ ओपन स्याव च व छेम की पुलिट व MROR ngut की नोंग पाकिस्तान की व दरोय दंग तम सन स्पा ngut kam व मन कते TPO मन द ओंग ओकम ते दाव confuse पी ते लेंस दंग इच ई वीडियो खनंग व यो ओपन छे ये पी ओस खित सही भी मुड ओमलिंग हम दम ये सब्सक्राइब खनंग व यो तेंग छो छो फिर यो ये की वीडियो व थमे ते तोन्स दंगे Nadu wadadep ijia ha pahalgam ka India da pakliwan ko yakitu kinong Pakistan ki wasa ha India ha ka visa watabian namo ka short term visa kat wa yakitu won ki wadasa slem da pat bania bha yaki hey wa kam waman kate da chem ki wa MROR ngut ki kanthai Pakistan ki wadasa hamara dabat ka Uttar Pradesh da ki phau snem ha ka long term visa we ki ni ki ROR ngut da kha ki lakhandi phau san ngut ki khon ha India Hey yeto wakiti ki ROR ngut ki kanthai hadu katele dang man ki kinong Pakistani tang wakiti wan ki khande pausan ngut ki khonyong ki daman ki kinong India Iwa mut ka bay to ka Pakistan tang waki khon wan kinong India Wei mto du itele kiti ki khon ki wada kha ki ha India khande pausan ngut kat ni woro de he lut ki we de yo kurim lut ki le Wei kiti wan ki ROR ngut ki wadang man hi kinong Pakistan kam waman kat ni da bon ki wadatamen wei da man bei pun ki kam te de wa khen ye ki khon yong ki ni ki ROR ngut de lang wa ki ksu miao yong ki kam waman kat te waro de em ki dang tam san spa ngut te ka ni man ko ka ma bha nei bha chiteng India chiteng Pakistan wei kam waman kat te da tho YouTube ki boy ki ti ki khande phausan ngut ki wadaman kinong India dang em link ki wa hayung hasem yong ki ti ki ROR ngut ha Pakistan Wei mto du itele ki ti ki ROR ngut ki kanthai ki wadang man kinong Pakistan hadu negasngi da em ki le ye ki ration card wa ki Aadhaar card i wada penman ye ki wo yo ye ki jingmentoy i wo yo da kinong India Iwa mut wot ladang man ki kinong Pakistan le tang wada yo ki ye ki jingmentoy kam wa yo hi kinong India Te kam wada dep ongon tu wa waro de em ki dang tam san spa ngut tang wa waro de yo citizenship ki kayong India light not na ki ti ki ROR ngut iwa mut daman ki kinong India wa kha da ki Pakistan Tepat ba kamun snyau pi hajrong kani te snyau ba ye share ye ki jingmut yong pi ha ki comments te snyau ba hamdam ye subscribe like we share ye ki video khuble jibon